tunchum kan thupui tura chuan NATO North Atlantic Treaty Organization chungchang kan zir hodon ani North Atlantic Treaty Organization NATO hi sipaipol April sangkha jakwa somli pakwa a North Atlantic Treaty Washington Treaty tia ko bok ania khati hunlai khan manga United States Canada le Western Europe ram enge mozatin Soviet Union laka invent himna chazok siam tura andin ania atira chuan ramsom panhi cheu an oma chuta chang chuan ramsom ni lain tun thleng hian an la ron som ve zelani an headquarters hi Brussels Belgium a oma tuna hian ramsom thum panhi lai NATO member a hian anom to ani kan soitak ang khan NATO hi April ni sompali sangkha jakwa somli pakwa adin ni in ramshang shang foreign minister sompani in North Atlantic Treaty khati hunlaya Washington Treaty anti kha chu Departmental Auditorium Washington DC a an sign ani NATO adin tir a ram omte chu Belgium Canada Denmark France Iceland Italy Luxembourg le the Netherlands Norway Portugal the United Kingdom le United States te ani France hian kum sangkha jakwa somruk paruk khan NATO Integrated Military Command achangin a inhluk doka ma se hepola hian atel chunzom zela kum sang ni pakwa khan NATO Military Command a adin hun aron lwa leta ani thuthung an saina an zia zo nu thlanga chung hian ram som pani parliament te chuan an pom vek maya an member ni na chu chinchia thlap ani ngal bok ani hetia thuthung an zia hian ram te chu an ram politics lama inron khom na le sipai na thona a tel turin he organization a hian an va in peta ti na aloni ta ani North Atlantic Treaty ziak tu in pe tin te chu treaty a ti tur omte noya umma se in thak danglam na engemo chen ala oma chu chuan member te chu an tel dan tur athlang thei ani Iceland le France ram te hanthlir masalok ta ila Iceland hanthlir masalok ta ila kumsang kha jakwa somli pakwa a Iceland in treaty azia khan sipai thachak na anei me alawa tuna po ala nei lawani andin theina tur hian dan anga dal tu aum lawa ma se Iceland chuan nei lo athlang ta ani chuti rwal chuan Iceland hian Coast Guard National Police Force Air Defense System le Voluntary Expeditionary Peacekeeping Force anei ani kumsang kha jakwa somnga pakhat achang khan Iceland po in hunrei tak chung US nen Defense Agreement an lo siam to a hei hi an vok pui hle ani kumsang ni parukhan US sipai te chu anin huk doka ma se Defense Agreement hi manchun zom zel ani kumsang ni pariat achang khan NATO allies te chuan air policing hi atul huna an kalpui chin ani France hanthlir veleta ela kumsang kha jakwa somruk parukhan President Charles de Gaulle chuan France to NATO Integrated Military Structure achanga lak chwa arela hei hian sipai zalen na nasazok nei aduna alantira abik takin United States ma a chuan France nuclear deterrent te chu inzom khom du lo na emo asipai te chunga thunei na eng angpo adu lo na alantir ani France to NATO Integrated Military Structure achangin inhnuk dog ma se alliance nen hian technical agreement panhi ansiaka Soviet in alo be po a chanle dan tur po duan vek ani thu antar lang ani kumsang kha jakwa somriat pakwa a Berlin Wall achim achang khan France chuan NATO chu sipai mamo na anne apyang in apuya asipai te atho chwa tir fowa heiwang hian sipai tho chwak nen berte jinga mi ani sipai budgeta NATO puitu lian ber ani tel bokani kumsang kha jakwa somkwa tirlam achang khan France chuan kumsang kha jakwa somruk paruka thutlukna achang khan an intishang tadewa entirnan kumsang kha jakwa somkwa pali achang khan Defense Minister te in khoma atela kumsang ni pathuma chang khan Allied Command Operations le Allied Command Transformation Structure a France officer te antel boka April sang ni pakwa a NATO in Strasbourg Kel summit a France official in NATO structure a telkim tura thutlukna siam thua puang bokani hunrei de to hlek hantar lang le lokila kumkalta a NATO din bunte hantar lang le lok ta ila kumsang kha jakwa somnga the accession of Greece and Turkey anti kha Greece le Turkey laklet na
kan ti khani a Washington Treaty anja atanga kumthum nuwa February ni Sompariat Sangkha Zakwa somnga pani khan Greece le Turkey te chuan NATO anjomta ani he hian NATO te chu khothlang lama thuneina apeveta ani khati hunlai khan communist an hluar hle a inzar phar hlona omna sa hle a Europe ram le khovel mun sang sanga po khan entirnan kum Sangkha Zakwa somnga a North Korea in South Korea abe lai Soviet in athlo pani chutiang ani lai chuan Europe khochak lam thlenga ven himna ti zau chu apoimo hle ti an shetel bokani Sangkha Zakwa somnga panga the accession of Germany laklet na Germany chu May ni rok 1955 khan NATO member ania he hi khothang ram try tu tele Germany te inkara kum engemaza cherinew new om nuwa lo om ania an boina berpo Germany ral thwam siam chungchanga du lona om na sadwang ani Indo pui pani na atop nuwa chuan Federal Republic of Germany chu Europe chimlam defense structure a telve theidan tur an ngai to chanta a Federal Republic of Germany emo West Germany anti chinchu kum Sangkha Zakwa somli pakwa khan siamani a state thar hi chimlam ten anta nei deuh bika heti chung hian thune na chu an lek viau thawani France ram chuan Europe Defense Community siam arota he hi achan chu German boina chinfelna atana chabera European hawin an ngai wang ani ma se French Senate chuan herwa manna hi andau dal tatlata a hlo chamta a chaber nita alang chu NATO member ni chu nita in an ngai ani Spain ram chungchanga lu veta ila Sangkha Zakwa somriat pani a khan Spain hian arami puite dodal na nasatakara me nithum Sangkha Zakwa somriat pani khan alliance hi azoma kum Sangkha Zakwa somsari panga a Franco wa dictatorship ti topte kum Sangkha Zakwa somriat pakhata sipai sarkar paithak na tele Socialist Party PSOE atir lama NATO wa tel du law F2 party an nia heng ho hi te lo chuak chuan khothlang le politics boruak har satak achiama rampung puile rampon te thleng ko in a hong na sa hle ani Spain hi organization a political structure a hian atel kim hle a ma se integrated military structure a ero atel ve lawani hi kum Sangkha Zakwa somriat paruka referendum ne anem hele ania sipai lama chuan observer angin lo en thatu lo en mai tu angin timayang alo aron tela integrated communication system a ero chuan adin mun alahum him vereng ani Spanish Parliament chuan kum Sangkha Zakwa somkwa parukhan integrate military command structure a anram telve chu apoma hi NATO a Spanish Secretary General Masaber kum Sangkha Zakwa somkwa panga achanga Sangkha Zakwa somkwa pakwa atana Dr. Javier Solano wat ani lai khan ani kum Sangkha Zakwa somkwa pakwa Cold War thlenmasak chungchanga khan hanlet vele ta ila Berlin Wall chimle Cold War top nuwa Warsaw Pact ti top ani awangin NATO member ti punbel theina kong ain hongta a Central le Eastern Europe democracy tharchen khachuan Euro Atlantic Institution na inzom khom andu chanta a kum Sangkha Zakwa somkwa panga khan alliance chuan study on NATO enlargement result chu ati chwaka chu chuan member thar lakru na achat na le anlang rudan turte angai to a Cold War top chuan Euro Atlantic area pungpuya aven himna chajok siam theina hunrem chang asiam sakta a NATO ti pun chuan mi zong tan din pun hetle himna ti punna kong a aron puina sadon ti ansai chwakani kum sangni pali Cold War thoni na a khan alliance in Prague summit aneya khan Bulgaria Estonia Latvia Lithuania Romania Slovakia le Slovenia te chu accession chungchang soichan turin an somani March ni somni bakwa sangni pali khan officialin alliance member anni a hi NATO chanchina thulian ber alatlinga hengram pasari hi NATO a antel ma hian MAP a hian antel vek to ani kumsangni pakwa a Albania le Croatia laklet le chungchanga khan Albania le Croatia ti hi NATO nen hian kongsang shanga an thokduna abik takin defense le security sector siam chatna lam an ngai poimo ba ka democratic le institutional reform zalzok thobna an nei boka
กุมสังขจักว่าสมกัวปะกัวMAP กันติชวน Membership Action Plan ดินเตียอจังคานอัลเบเนียฮีอเตลตัวโครเอเชียโปฮีกุมสังนีปนิคานอเตลเวปกาจุลายสังนีปริยัดคาน Accession Protocol อันเจียเวApril นี้ขัดสังนีปะกัวคาน Alliance Official Member อันนิตาอันนี้กุมสังนีสมปัสริ Montenegro หลักเลจุงซังกุมสังนีปรุกจูนท่าอาเซเลนนาอมูเลนูเรวักลวะ Montenegro ชวนขมิกุมเวก December ท่าคาน Partnership for Peace อซมากุมทุ่มหัว Membership Action Plan อซมบกะกุมสังนีสองจังคานอัฟกานิสถานเนโตไกช่วย Operation ส่วนนักสัตกินทลปะอันมิชชั่นกัลเลเซลาปอจันปุยนะอาเปบกอันนี้กุมสังนีสมนี North Macedonia หลักเลจุงซังNorth Macedonia ฮิอันกุมสังขจักว่าสมกัวประคัดคานเซเลนนาอันเนียกุมสังขจักว่าสมกัวปังงาคาน NATO in Partnership for Peace PFP Program อซมากุมสังขจักว่าสมกัวปะกัวคาน Membership Action Plan อซมบกะกุมสังนีประคัดเลสังนีปทุมอินการชุงคานหุนเรเลาเตชุงเลสกปเจเนียนนาอังิน NATO ชวนอันรำชุงPeace Support นาไว้ทุมอันทกันี Alliance Member อันนี้มาฮิอัน North Macedonia ฮิอัน NATO เนียนฮิอัน Democratic Institutional Security Sector และ Defense Reforms เตทิลปอยโมตักตะกะอันทงดูนอันนี้ March นี้สมนีปัสริสังนิสมนีคาน NATO Member สมทุมนะอารณิตาอันนี้สังนิสมนีปทุมฟินแลนด์ NATO และฟินแลนด์ทอหนเฮกุมสังขจักว่าสมกัวปาลีPartnership for Peace PFP อันติโปรแกรมมาจมาจังคานอินทรานะอนุกุมสมเหตุชุงคานฟินแลนด์ที่ NATO ทอปุจิงทบริมเบอร์โปลนี่Alliance มาลักนาโปทอโลกตักอันนี้ NATO ไกช่วย Operation และ Mission เตโปอันเตลนี่ฟินิชิน NATO เนน่าอันทอโฮนาจูตุนมาอาจังตัวอินสิไปลำ policy และรำพุ่งกว่าปา political consensus กันตักอาจังเสียมอันนี้เฮีกุมสังเหตุสมเหตุปนิคานอดังลำตารัสเซีย in Ukraine รำพุ่งกว่าอเบกนัวอดังลำตาอันนี้Finland ส่วน North Atlantic Treaty an instrument of accession to April นี้สังเหตุสมเหตุปทุมคานอดาลูตา NATO member รำส่งทุ่งปักขัดนะอันรนิเลตาอันนี้กุมสังเหตุสมเหตุปลี Sweden จงจัง Sweden ปอิน Finland อังบุกNATO member นี่นะกงอโจกุมสังขจักว่าสมกัวปลีคาน Partnership for Peace Program อัตละกุมสมทุ่มโดนไลจู NATO นะโทนะนัสตะกินทอปุยนายตักอังินอลาวทอปุยตัวSweden ส่วน North Atlantic Treaty Instrument of Accession to March นี้สริสังเหตุสมเหตุปลีคานอดาลูตา NATO member รำสมทุ่มปนินะอารณิเวเลตาอันนี้NATO member รำเตพันตาร์หลังตัวอันนี้ส่วน NATO ทิลตุงเตจูเองเตงเงนี่NATO ทิลตุงไปหมดเลยอันวันเร่งจู member ซงเตจะเล่นนั่นแหละหิมนะหุ่มหัลอันนี้เหตุเห็น politics นี่เอโม military สิไปลำห้อยปนี่เสียหวานเด็กนี่ political ลำอันทิลตุงเตพันตาร์หลังตาอีละNATO เห็น democratic value อธิปุงmember เตจู defense และ securityเนี่ยนะอินซอมทิละอินรอนคอมเลยทอเขาน่าชัดตักนี่ฮาร์สัตน่าจินเฟลน่าตัวอินรินตอกน่าเสียมน่าตัวเลยอันมาหุ่นเสียละบ่อยน่าเราอมตัวแล้วก็อินเวนน่าตัวเตะเสียมสักนี่ military ละมาเวทุง NATO เห็นบ่อยน่าอมเตะเริ่มน่าจงจินเฟลอตุมตะตันนี่ diplomatic มาลักนะอโลชัมจวน crisis management บ่อยน่าจินเฟลน่าตัวข้างมาลักนั่นเองตัวเรนสิไปจักนะอันนี้ NATO เห็นเองตินเงินนะอัฐ NATO เห็น integrated military command structure นี่มาเส force เอโม assets เราลูเอโมเต็มเตะเจ้ามังเทีย member รำเต็น NATO เนี่ยนะอินซอมนะทอันเริ่มตีมาจวนสิไปทำจู่ full national command control หน่วยนมเรื่องอันนี้ให้อมจะจู่อันมานี่รำเตะเจ้าทุนนี้นะหน่วยอันสิไปเตะค่ะอันอมตะตาอันทอดชัวคันนี้เราจวนเจ็ดอันละเทียบิกเราอันนี้ Alliance เทียนอันทุสอยอินังเวกา Alliance ทุกลูกนะจู่ลงรัวตักเลยอินเรมนะอมเราจวนอาเซียนเทียละว่าmember เตจวน Alliance หน่วยที่ไปหมดตัก democracy มีปุยจะเล่นนะกันที่เตะมีมาจะเล่นนั่นแหละด่านพังอาเราเรนนะเตจู่อันจะอ่างไงนี่ NATO เวนหิมนะเฮ member เตะตัวซุงอินโดนะเอโมรำซุงสุรการไปทักเอโมอินโรเทียเราอันนี้ NATO ฮี member เตะซุงพังอาทบสวกชีนันนี่เหตุเห็น US ยัน NATO budget มุนลีอาจังมุนทุมเวลทบสวกอันนี้ US ลำหันเคลียร์เวลเลยลูกอีละตุนไล่จู่ทอมอันในเลียนเร่งไหม
Donald Trump hian thu thar anei reng mai ani Donald Trump hian Global Agency Shangrang World Health Organization Paris Climate Accords le UN Human Rights Agency te atangin ai tok dok to a ma se heta hian ala tu tok mai lo Trump a changwal pol ramte chuan in nu dok na tur lian zok an la nei tlat chu United Nations le NATO atanga chwa ani lo in nu dok ta se engtin nge enge thling zelang US dana chuan NATO chwa san tur hian congressional majority mun thuma thena mun ni in an chwa san don chuan an pom angaya ma se expert chen khatte chuan he dan hi zom kher angai lo te po an ti ni athu nei na hi ti zo atung nge engmalak na nge ti in mi anin sot wai loya heta poimo deu pakhat chu Trump le NATO chief Mark Rutte te anin goma White House a khan thil poimo sang te an soin huwa Greenland chungchang an soita a heta che hian Trump chuan thil adu te asoi chuak ta ani Greenland chu athu nei na hnuai om tir adu thu asoya NATO chu puiturin asom boka Greenland hi Denmark ram chunga mi ani a Denmark hi NATO din du ram som pani zinga khan atel ve a ti chuan omzia a chuan Trump chuan NATO member Greenland anei theinan puiturin NATO member tho asom ti na ani NATO chief Mark Rutte po alung oilo viau maya hemi chungchanga hian ma se Trump ero chuan Greenland amamo thu le national security atan tangkai thu ala soilang fo ani khati zong kha ton chuma kan ron ti chwa thei chu ani a hetia nga trending topic ang hi ron ti chwa fo kan tumanga tin clear to 10 comment section lama in ron suggest thei boke